Ngaji Qurannya laknat. Mek bisa. Mangkana ematuda nikah isopolo ni kebiasaan namun bedereng mate pas beda istilah ekeremi hataman Quran bedagi cepun deng compok mukaddaman mun beda orang mate kanto pas ekeremi mukaddaman maka saya mati ni ka oleh kencerna hataman Quran padahal tak ngaji saya ngaji saya odi keng pulang di saya odi kencerna ekere maki ka saya mati pak oleh kencerna Quran sahataman amin keng tak langkong saya mati bisa oleh kencerna Quran ni kemun saya odi saya ngaji oleh kenceran mun saya ngaji tak oleh kenceran maka saya mati tak oleh kenceran apa saya kira maki mun saya ngaji tak oleh kenceran Sabora, cek ni ke pengajian. Orang ngaji ni kebeda oleh kenceran, orang ngaji ni kebeda salah tak oleh kenceran elaknat bi Quran. Mi elaknat rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang ngaji Quran, keng Quran na bani matatiaki selamat bi Quran na icung repakikan neraka elaknat. Arapa? Situng ikhlalun lil makna. Makna Quran itu butuh iba-uba. Gara-gara nah saya ngaji tak jelas sampai huruf elang berde turjan saya nikah hataman saya baca lo itu mucak macam apa je berde turjan muni sabolo tak ngucap apulan saraan ngaji keng tak itu mucak apa saya baca saya temu kalau keng tak ada ngetok bendi budi nak a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim au kalladzi qala anna فأماته الله من ثم بعثه قال كم لبثتم بعض يوم cang malaikat apa saya baca berdering ngaji sendiri cak ucap tak ada bu tek kuring hadaman tak lamun muslimun wa ma kunna muslimin inna bi ta'lamun wa inna dhalika wa kunna bihim mukhtalifun. Nah, idin budina to saya temu. Berde secung hebatan pole sampai suara na elang. Saya temu kerukeng kebing colong ngetok. Muntang colok ke boleh nggak terbilum pentong di kok mari lagi. Berde apa tadi? Kuntung telok tak usah ngaji embian abejeng pasti macam patih habis kau pengen tibi tak ikeding bejeng ngebetan Allahu Akbar saya kocak macam ni ka ayus mi anap sahu kutu ekeding bi ko pengat tibi mun ko pengat tidik tak ngiding ni kata enya mai macah makana ngaji ngaki bunika tak oleh genjeran jelas beda boleh secung hebatan boleh hataman ni pulan ding selain para ma dia ding bentibi ki kare banyak pah muka gendu lemper beda telok kia la haula wala quwata illa billah oleh mak jia tak beda dina ni kamun senika jin kula ngabelai man kaman mungkin hataman Quran cara nangak ni ketika tu sakit demi hataman Quran percuma ke biayanya banyak salah tak oleh kenceran elak nabi Quran lah mungkin daripada hataman ngacing nikah kirimi yasin bayi baca bareng kor launan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin maca jeung bareng launan sae benih tau le ngaji kencang kor huruf baca sampai elang Madinah ni kamu ngaji kencang coba tadi ngaji robe HP ngaji Madinah ada orang
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Madinah kencang ngajina keng jelas huruf Mekah cung kencangan boleh Abdurrahman Sudes keng huruf jelas. فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Sepolo, mun sepolo laon. Alhamdulillah. Mun sepolo laon. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina kafaru kadzabu bi abi Reng lebat nyampit beduk ben Quran.